Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita menanti kedatangan perguruan silat mengikat tali silaturahmi Saike Sakabe Arek. Saat ini yang menjadi sepuka Arek Gunung Sakti. Selamat datang di negari Aripan. Mudah-mudahan terjalin ukhuwah Islamiyah kita bersama hendaknya. Inilah penampilan rombongan dari Kabupaten Celok memasuki Nagari Aripan. Selamat datang, ini Ketua Saike Sakabe Arek. Assalamualaikum pembuka katu. Jo bismillah katu bamulu. Samo manyarah pada Allah, samo mengikui katu Nabi. Allah Ta'ala kayu sungguh Muhammad Rasul beliau. Penghulu sekalian alam, warih nan indah amuh abi. Pusaku nan indah namah hilang. Tak pakai tari sampai kini ku. Tanam sirih, tanamlah udang. Tanam karaku di halaman. Jabiaklah sirih, gatoklah pinang. Gulunglah rokok, paminan tangan. Lupa menganan. Lupa dewan ya. Dilayangkan pandang nan Jawa, ditukiakan pandang dake, dierengkan bulu pandangan saku lidah. Tiba bana rasona dengan patut, patutlah nyatu manurui alur. Sirih pinang basadah langga, tawata ate caranya. Baso coba si tatap ditentang. Tuan Kato di Minang Mangko. Cubada masa pangkadahan diambil anak di hari pada.
titik ngan kadang mengangu puro jadi di manu baratakan di sapu-sapu barang perak dipakai orang bacolok ame bapak jumpa lanjangkan malam merato dari mani menanggapi orang ini malu dalam kubur bayi rato manyangku aku sabab karanono jangan tidukan ini pe iya wari indah apa gunung jalan sesua saja masuknya para melatua istilah modern kata orang kini indah tak pakai adat jalan bago pupur jajak cerang di batu cukulah yang pandangan jauh dengan cadik pandangan nakik dengan pandai bau main jadi itu hari mato batin nyatulah yang Minangkabau rai di hujan malam ada terganti bunga kato papatah lari dalam dendang salah terganti tuang daun hujan taduh dikajekannya itu pamenan cadik pandai kunung dili hakikat sorot batin hatinya boleh memulakan membayang dalam perangai nampak di laku perbuatan cara orang di sanjung-sanjung tujuan jaga di lo maniru padahal kita lah sudah sampai usahakan tuah kadaro manang silaku nangkat tumbuh tapi lah misal jumpamu sapan tunane merayong malam mengajar malalah cahaya lampu disanggup parito sebelambai kiro membakar batang tubuh kini saya angin badan tapanggang tangi indah pakulolai nan dahulu indah kebabalik nan kudiam menyesot juo bingung tagi tajua itulah nasib Minangkabau oh itulah Merapi itu Singgalang atau kami di dalam Minang dah hangus atunya padan jalan jadilah orang lalu kembali ke dalam Panggale Minangkabau kabaulah tinggal kasih badan ke mengadu ya ya Rabbi, selamatkan kami, selamatkan yang kami, selamatkan pemimpin kami, beri petunjuk daya-Mu ya Allah, beri kami jalan yang baik ya Allah. La ilaha illallah, ya Allah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya lebih berkahnya acara kita pada hari ini, mari kita minta doa kepada ketua panitia. Kepada ketua panitia disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa kita panjatkan, sebelum untayan kalimat-kalimat mutiara kita sanjungkan kepada Allah. Sebelum itu, yang mana namanya kita manusia pasti tak lapeh dari salah dan khilafat kita bersama kita, kemudian dosa-dosa kita yang mungkin sengaja ataupun tidak telah berbuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sama-sama kita istighfar, takutkan kepada satu, jernihkan hati kita, fokuskan pandangan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, acara kita diberkahi dari awal sampai akhir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. cukup. على هذه النية كل نية الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. وتب علينا يا الله، وتب علينا يا رحمن، وتب علينا يا غفور الرحيم. اللهم اجعل جمعتنا جمعة المرحمة، وتفرقنا تفرق المعصومة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا. وللجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وحاجاتنا وكل عبادتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.